igama lakhe singalisebenzisa silibize studio sinodade wethu uSiphindile Mahinjo. Siphindile kunjani? Sibingelele sisi. Sanibona ngiyabingelela kakhulu, ngiyaphila mina empilweni, ngiyabingelela nabalaleli bokhozi. Mhlawumbe sekhuluma nawe sofumlelwe lokhoze FM naye simnikeze ithuba ukuthi akhulume. Ngabe nawe usuke wahlukumezeka ngokucansa emsebenzini noma ke uke ucelwe ke ucansi ngaphambi kokuthi ke uqashwe. Mhlawumbe ngifene nginxuse abantu abokuhliziyo zabo isheshe izwele nabangathanda ukuthi ingane zabo bayisuse radio njengamanje. Mhlawumbe bathi ukuthi kancane bese bebuya ke emveni kwemizuzu ethile njengalokho udaba luzoya luthi kuya ngokuya luqine. Dede wethu sitshele ususebenza isikhathi esingakanani kulesi sitolo? Uqale nini ukubona impawu zokuhlukumezeka kusona? Oh, baba mina sengisebenze kule nkampani for 6 years. Ngikule nkampani. Ukuhlukumezeka kwami sekunesikhathi impela kwenzeka. Kodwa la qine khona kuqine last year. Last year July ngangicela itransfer kwinduna yami. Yathi yona okuqala ngeke ikwazi ukunginika ngendlela esengimkantshubomvu ngakhona ngiyinyama. Ngathula ngambekezelela ngamphinda ngoNovember futhi ngamcela itransfer again. Into ayikhulumayo ke wathi angeke akwazi ukunginika itransfer, kunalokho kufanele ngimnike lento ayidingayo. Wakusho yes washo. Washo ayi okay kuona lo November kanti uzoshaya isikhathi sokuthi ngiyoshaya iID. Nga-applyela iID ngayithola idate yayibiza uNovember 19. Wanqaba ukunginika wathi mina ngiyadinga ukuthi angenzele ama-favor kodwa mina ngikwazi ukumenzela ifavor eyodwa ayicelayo. Lokho kwaba umthelelo ukuthi ngagcina ngayishayanga. Kumanje angeke ngikwazi ukuvota ngenxa leyo nto. Wayelokho eqhubeka ke act. Qale nje unyaka wasuka lapho endaweni yokusebenza sisebenza nje sikhona sibabasebenzi walokho engincoma. Engithinta ingalo siyasebenza njalo. Angithinta ingalo yabo nje ngibona ukuthi lento iyangikhubaza umoya ngoba mina ngiyalazi lonke udaba olingale. So ukungipotoza kwakhe phambi kwestaff sekungenza ngikakhululeki kakhulu. Isithini staff or babuka nje bengathi umdlalo? Kuyabuka phela ngithi siyasebenza kuyahleka isikhathi siyaqhubeka la kuyasetshenzwa. Yes. Mina engikufilayo ngaphakathi abakuboni. Ngithe ngihamba ngiyolithatha ama-train endaweni yokusebenza okuyilanga wangilandela khona kanti uzofike angifaka ulimi emlonyeni. I'm sorry ukusho lokho kodwa wenza nje into engekho right. Kwangikhuba kakhulu. Zalokho zenzeka ke igameko engasangikhulumisi ngoba indlela engamphusha ngayo enza lento ayizange zibe yinhle. Wangitreata ke kabuhlungu, ngashonelwe ekhaya umalume ekhaya komalume. Mangishonelwa umalume ngeza kuyena ngazomcela ukuthi angiphe i-family responsibility leave. Ngamcela ngesihle wanqaba ngoba usahamba emagameni ukuthi mina ngiyanqaba ukumnika ifavor kodwa mina ngidinga ama-favor. Okay, kwenzeka izinto ezenzakalayo ngaze ngamdemanda i-annual leave. Wanginikeza i-annual leave ka 3 days kwakuyi Monday, Tuesday and Wednesday. Nge-Thursday ngo-Wednesday kwakungcwatshwa ekhaya. Nge-Thursday kwafanele ngireport emsebenzini. Ngabuya. Angizange ize ngimzilele nalo muntu wayengishonele ngenxa yakhe. Emveni kwalapho ukubuya kwami kwase kuwese ungangikhulumisi ngoba nanoma ngimbuza okuthile wayevela ngibuke nje engangiphenduli. Wangisebenzisa kangangoba every day wayengiwashisa i-fat trap kunalento egcina ukungcola kwi-department ekufanele iklinwe every day but leyanto noma ungayiklina ihlezi nuka futhi nama-chemicals leyanto leya ngayiklina ngaze ngagcina ngilimala ngishona sezandleni. Okay. Nalokho sefamile ukuqhubeka sibamba ama-voice note akho thumela ngawe ngabe ke usuke wahlukumezeka uhlukunyezwa ngokocansi emsebenzini noma udimandwa ufuna ucansi njalo ukuthi dadwethu nje isibonelo esicishe esifani lapho kwakho udaba lithe ukuhluka but kodwa uyabona ukuthi konke lokho kwenziwa ngoba ke enxa lezi sizathu lesi wagcina kwenze njani kwahamba lafika phi udaba lwakho na owathi umuntu ukuze ngiqashe lala nami khona umunye sowesibili ezengabe sikhuluma naye kodwa njengamanje ingqolo yakhe asikakwazi ukungena kuyena ongowesibili walolo. Ngifuna ukubheka khona lapho isikhathi like naxabana khona wamrecorda. Yeah. Asifike lapho. Okay. Ngabese ngibona ngoba wayesitshela ukuthi vela kukho la somreporter khona. Exoxa nje idlangalelini. Athi yena walando la alando khona lwasho.
leya nkampani leya bamlanda la ekhona so nje abaphathi bezwa ngayo yes so noma ngantini emreporta ngeke kwenzeke lutho yes okuyizathu sokuthi vele lokho ayikusho uqinisile ngoba thina sivumelekile ukuthi singamqeba kwabangaphezulu indlela idlula kuyena fanele kube uyena oreportela abaphathi bethu ngayicala ngifake kuyena yes icala fanele silifake kuyena bese yena iyadlulisa wamrecorda wena into irecordile into ocabanga ukuthi inesiqi yabambeka yebo ibehavior nje yakhe nje kwenginakho ama records enginawo ayacacisa wasuspendwa Mrosa ngakavimbi wasuspendwa nginencwadi la notice of suspension yakho date 2 enyangeni kaMay siyovota nje wemsuspended eyahlangana ukufika bazalwane kuze ba u6 wathi wavela wayovela esigcaweni lesi esiqondisa ukugweba yebo la indaba bhuti isuka la kwangena icall enkampanini ekhomba ukuthi ibehavior yakhe ayinhlanga towards abasebenzi sengasabena wedwa manje yes kungemina ngedwa so kwashaya isikhathi sokuthi kuzofika ubhuti wenhlotshana omunye wabaphathi benkampani wafika la was interview wathi asikhulumeni konke okwenzakalayo uma ngabe kunento engakuphathi kahle yenzakalayo une right ukuthi uyireport lento izoba confidential okuyila ngathola khona ithuba ngoba phela angikwazi ukufonela abaphathi ngathola ithuba ke ngaliveza lenkinga yami akumina ngedwa sonke istafu sakulesa sitolo sakwazi ukuthi sikhulume kodwa kubona bonke abantu abakhuluma ngazi noma ngizothi inhlanhla noma ibhadi kodwa kwaphuma ngami okay khona umunye owesibili ngengamosingamoshe igama befanele sikhulume naye yena ngokwazi kwakho naye wasuspend ukwesinye isitolo okwesinye isitolo okay isitolo esikolesi lo mefika lo ongobunye ubuhlanga uthi ngiyasiza istory sakho noma naye uthenga sikabhuti ngokubona kwami uthenga sikabhuti base side labhuti yini izinto ezikwenza usho njalo okay ngibuziwe mina kungemina ngedwa siyistaff siba u13 ku department and sonke sasiveza ukukhala kwethu kodwa mina okwami ngedwa wangibuza ngakho ngamtshela ukuthi engikubhale ku statement kuyiqiniso and ngingakumela bathi besuka lapho bathi kufanele ngenze la detector test bangenzisa abangizange futhi banginika inotice ukuthi mhlambe kusasa uzokwenza la detector test ngatshelwa nje kuseni ukuthi kufanele ukwenza la detector test ngayenza ekuyenzeni kwami bathi ama results wami abuyile athi mina nginamanga bakhombisa ama results abazange bangikhombise babengifundela ngathi mangiwacela banqaba bathi ku against icompany law akukho against icompany law ukutshela manje ukuthi kumele wenze ilight anginalo ulwazi oluqwele ngalapho so kwahamba bangisuspend kwathiwa lo wayifikile lo muntu oyifikile owumphathi omkhulu wathi kumina kulama results wena umuntu onamanga wangitshela nje emehlweni wathi akasangithembi nginamanga inkampani ayisangithembi kodwa ngikhuluma ukuhlukumezeka kwami la kufanele ngabangilwela khona bangakwazi zenzeke izinto wathi njengamanje ngiyakususpend ngathi okay angangamlwisi wathi ngisanalo ithuba lokuthi mina ngishintshe istatement sami angizange ngize ngikwenze lokho kwangena umphathi wasesitolo lesi engisebenza kusona mangena umphathi wakuleso sitolo wathi sibanibani ngibonile ukuthi umnyaka akawuvule ngoba nami uzongi-accuse athi ngimqabulile angikholwa ukuthi yinto okwakufanele ayenze leyo kodwa yangihlukumeza ngazama ukuba strong yangihlukumeza kakhulu kusho ukuthi vele wena ulethwe kuleli icala vele usuvele wena vele sebenazi isibonelo ukuthi wena nje vele wena okufanele usuke le store yebo uyazi mhlamba ke sibuyele kancane emuva khona la engisale khona uthe kwakufanele uyokushaya iID yebo ngoba awunayo namanje wena uzukwazi ukuvota kusasa ngenxa yakhe wawungakazi ube nayo inhlobonhlobo selokhwazalo noma yayilahlekile okay iID benginayo okay ngeimvula lezi ezinkulu yamosheka
So ngase ngibona ukuthi ngcono ngiapplyele ngayiapplyela ngayithola idate yango November 19 ngahamba ngamkhombisa ngisho iproof ngathi sengibhukile bengicela ukuthi ungiphe iday off yalolu suku ngikwazi ukuthi ngiyoshaya ID wanqapha wathi mina ngimenze ngifuna ama favor kuyena kodwa yena mina nginqena nje ukunika ifavor eyodwa kukhona la wawuke wa register khona ngaphambilini eminyakeni la mhlawumbe ukuvota yebo kukhona ngoba njengoba nje njengoba mthiya ngenhlanhla enkulu silalelwe nawo baba Magagula la kwa Home Affairs uthi uma kuthi udadewethu waye kade ke wa register ngaphambili yayisilahleke ID yakhe uzokwazi ukuvota kusasa la owawukade uregister khona ngaphandle komuntu obengakazi nje abe nayo inhlobonhlobo iID uthi loyo muntu loyo angeke akwazi ke kusasa ngoba sekukusasa kodwa nje wena usangakwazi ukuthi uvote. Yeah, siyabonga nje kakhulu. No ekuvota sizokwazi ukukusiza sisi uProducer wami ngitshela ukuthi nomunye futhi dadewethu usatholakele kade semfuni. Leyo yokuthola iID uzokwazi ukuyithola so department kwa Home Affairs uzokwazi ukukusiza even if it means kumele sikuphelezelwe khona uzokwazi ukuya khona sikutholise iID. Kusuka manje kuye phambili omunye uzobuza indaba yoku CCMA nani kukhona ama cases wavulile for ubhuti domo khona uzokwenzela ngoba bekusendaba yokuqala leyo uzekuyona la. Ngabona ukuthi ngcono ngireport kubaba la umuntu yes. Okay. Umuntu uzoku-advise ukuthi kuyini engenziwa khona because imniningwane yakhona siyayibona ibhaliwe phansi ukuyibuzela nje ubefike niwa ngifuna ukuthini ufike right Monday emsebenzini mumbheka ngiyazikho izinto ngathi zimdistebile uba yona indoda le ewe since umuntu vele obuya phuzi namhlanje u right kusasa akekho right. Okay. Umuntu ongeke uzomqonde nje. All right. Mthiye ngathi usekhona siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi usinike isikhathi sakho ukhulume sizolana nawe kakhulu kubhlungu kwenzekile kuwena akufanele ngabe kwenzeleka noma ubani asithemba ukuthi umthetho uzoyithatha indawo yawo balaleleka abantu abaningi abazikhulu bazokwazi ukubuyela kuthina kube khona ke abasiza ngakho sibone ukuthi sidlulela kanjani kulolu daba nomduke uzolokho esi-update ke ngodaba lakho mhlawumbe sobuya ngelinye ilanga kwasona isitolo lesi sikwendaweni yakwamnyando esidayisayo ukudla siyobe sesikwazi ukuthi sisiphendule because lokho kusho ke ukubi kakhulu ngomsebenzi omele isitolo leso nanokuthi kulanda omunye umuntu okuthiwa ke senior wafika futhi naye kwangathi ucindezela umuntu wesifazane asibonga kakhulu ukuthi ukhulume nathi namhlanje udaba lwethu aliphelile la sikhuluma nomunye udadewethu la kwaZulu Natal wena useGauteng kumanje nawe usebenzela esinye sezitolo nawe ungeke usisho igama laso kodwa esitolo esidayisa ukudla okuyigrocer ezweni lonke kunational so awusitshele nje ngesimo sakho sasemsebenzini ukuthi usebenza kanjani. Ngisebenza nje phansi kwenyinde futhi engangayazi ngisho ukuthi kube kuthiwa lo umphathi wethu wayengitshelile mhlawumbe ukuthi mangabe kuukuthi uzosebenza la akuphethena khona mhlawumbe udlula kuso ngangizozikhethela ukuthi ngiyafuna ukuthi ngingene noma angifuni ukungena manje wayengazangaze asho ukuthi kunento nje enjalo. Uqale nini ngonyaka odlula ukusebenza kulesi sitolo? Nyakuthi le ngoMeyi. Ubudlelwana bakho no supervisor ilokho engafisa nje ukwazi ukuthini ithini into yakho ngoba angithi angivumelana nento yena ayifunayo ukuthi mina ngicabanga ukuthi ufuna sithandane ufuna nje ukungisebenzisa ngoba naku ukuthi yena uyena ongiqashile lapha akusikuthi ngoba ifuna ukuthando le nto leya manje yena ufuna ukungisebenzisa mangabe kungenzeki lokho usebenzisa amandla akhe ukuthi noma ngiyeke emsebenzini noma ngiyenze mhlambe ngingaba yena ngokwakho ubona ukuthi ngangcono ngiyeke ngoba ngivumelana nento ayifunayo. Ubukhona ubufakazi onabo ungahambisana nalokho okukhuluma njengamanje obenzeka othi nabo ubufakazi nginabo. Nginawo lapha ke WhatsApp khona mhlambe athi hello dear mangingaphendulanga lapho
kuba yinkulu inkinga. Kukhona futhi nalapho asuke engikhokhisa khona imali zokuthi ngicishe amanginika ama-warning angathishu angifuni ngiwacishe kukabili. Enye ngayinika omunye ukholigi wami kuwukuthi ngizwe ethi yena isinqamukile nami angiyazi yaphuma kanjani la naye futhi ake wamkhokhisa lo umsisi lo ngikhuluma ngaye. Okay, ufika kunika ama-warning sekukaningi mana ke dadewethu ufika kunika ama-warning emsebenzini. Uma usune warning bese ethi ukuze ngiyicishe kuzofunela ukhokha imali. Kuzofuneka ukhokha imali. Hawu malini nje mhlawumbe? Le eyokuqala kwakuyoningi yani kanje angisazi ukuthi kwakuyinto ethula ngisazi ukuthi kwakuyini kangaka. Ngikhipha 400 ngamtshela ukuthi ini 400 ngeke ngibe nayo. I400 ngeke ngibe nacela ekhanda ukuthi ngeke ngibe nayo 400 ayiwagcina wathi ungaba namalini ngathi ngaba le 200 kwathi ngoba lo ngiyahamba yaphambili mangabe ukuthi le mali ayikhiphi waphinda futhi wangithiphisa kwakuyona ngiyani futhi kwasiyami mhlawumbe sasikhohle itholi nalesisi lo kodwa mina noma kuthiwa mhlawumbe ushoniwe ekhaya le emakhaya ngicela ukuthi kushone bekalunga nje wathi ngikhokhe u200 futhi nakhona ngithiphisa wona ukuthi akuvumele ukuthi uhambe uyongcwaba. Yebo emva kwaloko kukhona lapho okunye thina kusiyami yaziningi izinto ezenziwa nobhuti. Ziningi futhi nkosami ngendlela engihlukumezeka ngakhona usisi uMroza ukahambe ashayise ngo2 yena abuye ngabo4 ayizongitshela ngizomtshela ukuthi ungami la imali ufike athi singami ndawonye ngoba sikhuluma ngayo sikhuluma mangangayo. Kodwa umuntu amhlukumeza ukudlula bonke abantu mina ngoba vele usuke eqonde mina ngihambe mhlawumbe ngisuke kubo labe sisebenza nabo ngime ngaselikwa mhlawumbe ecollege sabuye mhlawumbe nabo 4 mhlawumbe uzongikhomba indawo engaqhelelana ngakhulu suka lapho yima ozoma la. Dadewethu sifuna kakhulu nawe lokho kwenzeka kuwena kufanele ngabe kuyenzeka ikakhulukazi ngonyaka ka2024 sekukhulunywe kangaka nohulumeni esukume kangaka elwa nalolu daba nemphakathi yonke kubhlungu kakhulu lokhu okwenzakalayo dadewethu kubhlungu siyezwa futhi siyawuzwa nomuzwa wakho nangalesi sikhathi uma ubheka ukhona umuntu othandana mhlawumbe osempilweni yakho ukhona umuntu engithandana naye futhi uyamazi uthi sizomfihlela ukwazi ukufihla ngithi angikazi ukuyenza leyo nto angikwazi ukuyenza leyo nto. Ususe wambikela ini lolu daba umuntu othandana naye noma ubungakambikeli? Ngiyangambikela ngimbikelile kaningi ngithina uyangithi yena uzofaka amaphoyisa ngiyifane nawe ngeke ufike mhlawumbe umbuze mhlawumbe ngizwane wena mhlawumbe uzomphakamisa isandla ukwenza something ebese yena iyakubopha bese uyamoshakala impilo yakho. Owala iningizimu Afrika ngokobuzwe mhlawumbe ngathi ungumdabu wala ekhaya mhlawumbe ngizama ukubuza nje kanjalo. Awangaphandle kwase South Africa. Ungwangaphandle South Africa. Into ebuhlungu sisumroza noma ngathiwa siyambikela area manager wethu uzomtshela uzomfonela amtshela ukuthi uthi ngaye usupervisor wethu uma ngabe esemtshelile ukuthi but isandla sensimbi mina ngifuna kamama ngangazi ngireport ngoba vele engisebenza nabo kade bereport zibuye vele indaba ukuthi bathe akuqinisele isandla sensimbi mangabe usekela wakhe oyintombazane ke wamthuma kimi last week ngazi ukuthi ngithuma ukuthi athini naye angikhulumela athi mina ukhithi ubona ukuthi mina ngenza wrong ngiyambuza ukuthi kanjani ngoba usukhona abese thina lungisani izinto zenu eziyini
Ngibuza izinto zeni ezinye ngoba ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi umphathi wethu wenzani ufuna ukungisebenzisa ngendlela ukuthi aqamba mangathi yakuthanda ngithi ngiyamtshela ngathi lento ikhulumayo sisi nawe awuzizwa kahle ukuthi uthini ihlezi ngihlukumeza uDen phambi kwakho wena ngoba naku wena ukuthathela amalanga mina uhlezi ngithathela noma athi mina kuyilanga lami lokuthi ngemsebenzini angifonele ekuseni yathi ungize emsebenzini